Christmas kadika pod jong ka jinkmen bar ka jing sobha. Nama kadika ayom habangi kenmao yo ka jing ai sobha. Jo ublay yo khun ban riu lang bao khun ba i jong u Jesu Christ. Bat day namar kanika daw maki babun ki beriu hakanika ayom ki ya be sayaw sahat panjadi ya thiet nakamta ka jing ai sobha yala ki jong ki ba i bathoy. Kayo kalau asdang Christmas itu kalau awan untuk dia Christmas awan aku tahu dari November ini. Kayo kahat juga biang ni muka sepon nama kalau ada kapal Christmas kan. Dan untuk alpo tadi December ini saya kan biang saya kayo ini. Nah, karena ni kata apa ya kan jingkiu itu kan wani saya juga dari wan mungkin nama kalau ada kapal Christmas kan. Dan sau kayo terkadang biang ni taruh dan bak lasya sama biang. Jadi kunci sekolah ini di banners and Christmas tree itu. Dan boleh kita This is my first time bangatong siyang view. Ban na balasya tidang kamyang this time kayo kahat ka para kita sa mga income din this year ta ban lasya kaya kadang siya yung this year so play lo di baro ki pagbaba pwede din yung video pagyang ki baro badan ni Christmas advance including trees, Shankar dress, this decoration items, and for the people who are celebrating Christmas, I really wish them a very Merry Christmas gift. May this year brings them a joy, happiness, and their wishes may they come to whatever they desire. Happiness, whatever they want, they should be fulfilled this year. Dan alpine tree, kita baru nak pine, UBS blue cherry pine, kita tu pine with snow needle. Takut kita dan itri kita nang ni hajuni. Tidur kita di bawah starting ini kerja, starting. Ada orang kue kan. Ini tinggal ya dan musim naik, nana rumah yang sama jadi yang bikin pas punya saat ni ada strong dan biar decoration untuk Christmas di statue dia pun biar siap yang dia Hai. Saya mas siap yang dia minta terus kita kebaraya itu ya hari. We start the Christmas celebrations on the first week of December, and okay, it's good. As expected, the market is low, but going on somehow. We wish everybody a Merry Christmas. Let's see how it goes on, but it's expected until unless people have money in their pockets or in the market, nothing can be done. All Christmas items, decoration item along with the lightings and all. So you can have a look by yourself. All the Christmas tree, all the decorations are also there at the same time. Last year was better. Even COVID time was better. During the COVID time was better, but this year it's gone really down. I don't know what is the problem, but it has really gone down. Merry Christmas to people. Stay happy, stay safe. That's all.
Mentah ke kena ke ada entah ia pun kan tu. Customer want kan strong kan tak ia video. Mela sim pada wholesale itu kia benda borok kan. Kalau salah sini kalau di ini bah. Kita mentah customer one hi customer yang hi mentah. Kita customer mentah kita guna mentah. Te mereka kau kata yo te one pun kan customer. Itulah benda customer card. Tadi item star, lights. Ini dia tang tiar light, nanti kini iba dah ni waktu ini baru ini sharing gitu, ini sentuh Christmas gitu ni, birthday Christmas ni. Kami nak mentah ni apa ni baik tu, nama kami malai, balok tang iman lagi ni tu, nama kami nak mentah. Wilayah Presiden banyak diberi bajuan rak malau senam, boleh kita cakap pertama. Yang kau berikan tu sistem ada benda dia kapor, pasang ada benda pun kapor. Orang beri pun dia Christmas. Malah dalam dia tu setelah kata dari Hasan dapat Christian dapat coach pakai yang sembuh dalam dia kamlong kena kamlong dokumen dia kata Christmas tu. Di hati lagi terusan dengan nonton. Ini tinggal cerita ni cerita kalau orang kum ni, kadang cerita jong-jong di balik door ni di, cerita balik door ni di door bahaya door ni di bahaya door. Makanan di sini sponsor di dalam badan bahaya di balik siapa penyiap tentang cerita customer ni. Ini ada South Tarik di Desember, ada aku South Tarik di Desember ni. Minta kalau pada yang hari hakikat tadi bisa kami dia, kalau rush berarti kalau cici customer kan yang minta kalau beli bidang yang kuliah, fixer, segala bidang yang aku disocun, dan ada hakikat tadi tinggal dia. Manusia bilang sekarang mah benda, nado bateri ketika lockdown, ketika alhamdulillah ada yang kecil. Kalau na siapa pernah pindah ke situ kalau di sekolah dulu. Nado bagi dia kalau sama par. Kadang gaji anong kadang nak kemudian gaji anong gaji serat benda. Kalau ini ba aspa, ini balai spa, cikum. Kadang kau buat ini sifat bak mau dengan bak. Ketika si Christmas kalau meski kau bakuman ini tapi ini pesta nama ni apa ni pesta nama baru dan undang penting ini mah kalau kau pas tenat ininya kalau yang ni akan jadi yang kali kawan bat ya kali kecinta mesti harus terpilih berkuai bahkan wan kecinta suksesan mah tapi terpilih berkali maupun pilih tipis sekian beli undang kerku ya kali kejemi ya kaya yang jumlah masalah. Jadi jor maka senam mencua kermen rupa mentau senam rupa mengunjung di nama macam senam rupa buat ini kiat decoration layor hi dia usut ke bayar nong pat menta pat kermen kan mengunjung cuma macam senam maka hi ke peteng kawan ke jingyo kawan ke jingdo marba songha ke jingde ke jingtiet pat menta ro hamdeng kakam kajam ro bangyo tentang kena semua jenis dewan asam kajam di bendan nu hang kebakitan asap kejongki makin jakiu sekepat kanu kebakiyo bantayi lai jong ai sapi bakidan pada kermen ro bakiwe ro kenyaj bot ya kata ka
akam ke baki tiyo di kermen ro ba mentau snem ba pedeng tiwe kijing di kayi ke pateng jong tiwe ro makin yo sa ka la ka lenti pateng ka kayi ke pateng ro kan tiu semat sepang abaro ba ningi dan lagi jong Idat di Kristen kita ini keluar kita belum malah dari babon mah menjadikan balik. Sedang ada sauk tarik lah sedang selam lah. Namar berbicara di Kristen sentak. Buat kita kayu dan paham kata yang teh dan dapat dia semua. Kita men bah panang nes kemat dan saat tayo kerai dan di kayu baru kumba long dengan keslam deh lapoi ki katarit itu saya harus hati kemarin wanjir ni kasih saya hati last ni ya aku akan air beli masih di pajba mah kinong song senong kerja jalan ya ay bagay Christmas long Christmas so ko makamen mar kumba ni la ke di new slam balale aslam ni tlo ban le smeles ni ha nakita ni Christmas ya jung wan jong Friday ni Christmas ban long breos kene slapat hey tingi kun ki Kristan hi tingi idak ka jing kemen mo kumbaang na man ni don ka jing ngai ka khrau ba ublei hi lawan ban long breos kene slapat hey pelaj yang kibrel tengi ru jadi kini kitiar nak bentaban penkre iki yang kisem de kamtam ban penkre ya kada anur ya kemesiam dongi bengilong sa ta kibrel bas ngoren brel ki ba dak ka jis bangin la ru ban le kai kam dai ya para brel jadi de bandon kata kemesiam ban ya pej lang ladangi don si tingka ne sport pau ne ban ya no sinyang lang oi nak tak badok te mangiru kamtam badi hakane ka ayom Christmas ma ni don ruk ta ka jing kermen bagane Christmas ni kan long ka Christmas ka ba ipo ipieng nadu kayo ka han do kiyeng kisam snong thau jumi tan kum ta hi dan den ban ong dong no te ngai play Christmas ya ki pai pe ba ro pai start Christmas besok kami